Hey Koldaş! Koldaş ey! Buna. Çırpır adam. Koldaş varsın be. Gelin Canıyak ağa. Çol bolsun Canıyak ağa. Amansız mı? Tınçsız mı? Kudayga şükür. Kanaba ekesi. Düşünüz çay içeli. Buyursa çaydı göğüçeğiz ali. Makul o. Buna o komşularla karıstanırçı. İyi. Tuğandarı menen. İyi. Kızıma jut. Жақсы болған Турбайван. Kalayman yurttan kızıma batı alıp vereyim de toy başlamakçı olup aldım. Bosun bayım bosun. Toy жақсы da. Oşağımına alış yakındı çakırıp koyayın dep seni otun alıp berer beken dep geldim hele. Otun ele bayım. Otun үйіңізге түшті деп есептей беріңіз. Rahmat Koldaş rahmat. Unutma kalayın kızıma takında. Aha. Mene mi barayın? Yaxşı kal Koldaş. Maqul bayım. Жақсы. Жақсы барыңыз. Lan var Turbay. Атаке, бұтың өзімде мұстан барады. Көзің ашшы, ата көзің ашшы. Geldi. О, ата. Baldarım. Ata siz doğuda. Su verçi, men orloş. Mınakay su. Ata içiniz. Tor beyni жақсылап qarap oğulaçı. Kulundap koybasun. Koylar tügöl balдар esepledin be. Ata malыңыз бары түгел. Желедегі құлындар, қородығы қойлар бары түгел. Ата малыңыздан қамсанамаңыз. Малыңыз қара жерге кірсін, өзіңіз аман болыңызшы. Baldarım. Ата. Men öyle kılgılaçı. Beylerimni ürgör vurayım. Келгіле, атамды тұрыңыз алы. Қарма, белін өйді қыл. Kara be. Ата, өзіңізді açыңыз. Ата, өзіңізді қармаңызшы. Ата, көзің аç. Ата, ne oldu? Ata, ne oldu? Yenilerim, durgulay mı? El yurtqa xabar bereli.
Assalamu alaikum. Kalay kalkına bugün Bimurza Baydın akırkı saparga cenaze namaza kaçıp oturabız. Oşonluk için Bimurza'nın bugünkü akırkı saparga atlanışına cenazesi olup kaldı. Bu şunday, ölüm şunday. Artık adamın başında gelecek. Bizde şunday yaratkan ki bir gün babada bir gün vardır can canına ölüm şurbatını tartıştığı hak buradarlar. Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhrijukum taratan ukhra. Anna Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Hürmetli Müslümanların akıllı safarga uzatıp Bimurzaның uyku taciye namazına katılıp turganlarga çok rahatsızlık. Молдоке, қоя тұрыңызшы. Мына барыңар, алыстан атамды сыйлап келдіңер. Турабы, ел жұрт. Атам түрізінді айтшы эле. Құдай сүйген пендесіне мал, мүлк, ырыскы, береке берет деп. Бирок негедир могу Молдокем жылаан чакпай жылкы теппей, атамдын атак даңкы менен мал мүлкүн эмнеге айтпайт? Колоттоло жылкылары менен жайыт бетин бербеген койлорун эмнеге сүйлөбөйт? Же эмне Молдоке? Силер үчүн коротоло койлор кадыр барк эмеспи? Мусулман баласыбыз баарыбыз эле. Бирок ошондой болсо дагы адамдын баркын биле жүргөн жакшы болот. Жада калса сен коркуткан суракчы периштелер эбин тапса тилге келер. Араңарда бирөө жарым барбы? Суракка катышып келчү. Балким бир үйүр жылкы берсем, Жаныбек аба, сиз барып суракчы периштелер менен маектешип келерсиз. Барбы? Ким бар? Я, барбы дейм. Барбы экен? Рыскелди. Мен киремин атаңдын мүрзөсүнө. Сенден бөлөк түзүкүрөөк адам жок беле. Эмне? Атты баштыраак бирөөн кирсең, бала салып коесуңарбы? Атамдын көзү түрүсүндө баарыңар кол кушуруп турчу элеңер. Эми жанына баргандан коркуп калдыңарбы? Анда мындай. Сиздин суракчы өкүлдөрүңүзгө биз тараптан өкүл болуп колдош барып келсин анда. Sen kimsin? Kaburga emne menen geldin? Ben Cengana bir otunçumun. Kaburga kanday da yardık menen geldin? Aylanayın surakçı. Canımda iki kulaç çivim var. Çımında canımda dış koyular. İki kulaç çivimdi kaydan aldı.
Aynen Aycan Abraç. İsteyemeyiz bayramı. İsteyemeyiz bayramı. Buna ne var mı? Kaçıp gitti. Yetkile. Karmakla. Karmadayım karmadayım. Yetkile karmakla. Gözünde aç Bayka, gözünde aç. Benim motor al. Benim motor al parkala. Motor al parkala. Konuşmayın. Bayka atamızdan. Atam dedik be. Kudaya. Konuşmayın ne oldu? Şunu aç. Allah. Surakçılar bir gitti çok bir almadı. Bir almadı. Ay kudayım ay. Gözünde karma Bayka. Mına oşentip moldaki gördü Beymirzan'ı surak olunca surak meniki oldu. Bir gün içinde ben iki kulaç arkanga çok bir almadım. Mına ki saçıma kalk gitti. Gördün mü? Aylanayın koldaş Bayka. Beni geçirever beni tıkıldım.